Ramazan je prilika za slobodu. Oko slobode puno je teorija. Šta je sloboda? Ko je slobodan? Pošto je čovjeku dat izbor, ima šansu da bira, on svojim izborom odabere sebi ili slobodu ili ropstvo. A ko je zapravo onaj koji je istinski slobodan? Slobodan je onaj ko vlada sobom, ko se ne plaši siromaštva, okova i smrti, koji zna da prkosi strastima i koji prezire slavu i počasti. Nije slobodan onaj ko se svega ovoga boji. Nije slobodan onaj ko dopusti da mu neko drugi izabira ono što on treba da izabere. Mi moramo priznati da živimo kopiranim životom. Kako svijet, tako i ja. Svijet se ubija, odo da se ja ubijem. Nećeš to reći. Onaj ko nije slobodan, on ima potrebu da vrijeđa. On ima potrebu da napada. On ima potrebu da ismijava. Brate, sestro, Ramazan nas uči da ne okrivimo lopova, da ne grdimo ovisnika, da ne ofiramo bludnika, da ne kažnjavamo griješnika, da ne opisujemo onoga ko nas je prevario etiketama ovim ili onim, da ne zarobljavamo ljude niti platom, niti dugom, niti dobrotom. Cilj jeste da ga oslobodimo. Da ga oslobodimo od diktatora u njemu samom, a to je prokleti šejtan. Također i ego. To je taj diktator koji nas zarobljava i mi, pored slobode, sami sebe zarobljavamo. Zato je, kažu i filozofi, sloboda je kod onoga koji usmjerava svoje djelovanje na dobro, što je i vrhunska svrha svakog čovjeka. Dobro. I da to dobro bude samo radi dobrog, a on je tako i dobar. Zbog čega još smo u neslobodi, slobodno ću kazati, možda mi slobodno hodamo, a nismo dušom slobodni. Možda nedovoljno postimo od reakcija. Ili zarobljavamo sebe zato što ne želimo da analiziramo svoj život, da analiziramo svoj problem, uzroke problema s kojima se suočavamo. Bez analize nema slobode. Bez analize nema rješavanja problema. Zato zanimljivo je da i riječ analiza znači odriješiti, odvezati, osloboditi. Eto, izanalizirali smo sve. Pa i dah. A nekako teško dišemo. Teško da prodišemo. Vidite ovo, analiza znači odriješiti, odvezati. Koga od čega? Pa onoga koji je vezan, dopustio da mu ruke budu svezane. Inače su mu ovako puštene, ali kaže, ne znam, ne mogu da vam pomognem, svezane su mi ruke. Ja kažem, ne vidim da su ti svezane ruke. Ne, na drugačiji način su mu svezane ruke. Svezao ih je haramom, svezao ih je grijehom, svezao ih je platom, svezao ih je poslom. Neko mu je namjestio posao i on je svezao ruke da ne može da glasa. Ne može da kontrira, da se suprotstavi, odnosno da predloži prijedlog koji je dobar za svakog od nas. Ne zaboravi. Izborom dobra mi se oslobađamo. Osloboditi se. Osloboditi se. A Ramazan je prilika. Oslobođeni smo od milosti njegove, od prokletog šejtana i od njegovog dodira uz Ramazan, ne bi li osjetili šta je ta sloboda. Zato iskoristimo priliku. Sloboda je pred nama.